kwesi ayenyim some egu social media yenyina ya no gu su papa ye ka bia na pemde bre Fella Makafui ni Medikal na no page 2 Fella so sana also due 2 wa ma yenyina yenya bi eka kwesi abaje a chance o peace of and some pie fi ho na chese akwesi abaje e kire mu se eye Medikal ma me ne ma ne nya some information no wo pa kire se eye Medikal ma me e fa phone e friend se nia eye Fella Makafui mami eye ne ba no e wo fie ono ano odinye na wo se eye Fella Makafui mami e ba eye Medikal fie no ne na yele tena ba oba dibosu no ha onkasa na se hu onkasa Medikal hu sana Fella ni nua no totofe fi bia e na so omo ne nam Medikal so sa ase Medikal ye mfa ne ye hwe wo fie responsible man pa ono tini fie no wo mo ne nam so sa wo dwene wo nti ase eti ma me ne pa kire se enkrofo kwatumi ka se the Medikal woni abusuafo ana anka Fella Makafui na abusuafo abetena fie omo jojo ye de hye wo mo so abusuafo mra ne yemfa mbo ano ase patient ozo ko ne che wo mo hia no nsefo mienu na ko mo hia no mo de aboa no ofe ne we ye hu se we abusia na we so ehu se we nso we abusia akwasi abuaje na enum ton se eye Medikal mame ena de some information we e de ma na nko no woni tumi so ba betena se na Medikal mame ena hye ni kutukpa sa asem on try ye radio so no famra bontin no bia NTB mayen kwa akwasi abuajo na wan kasa ko tie nsam no dito emra sesia Jama so Medikal mame chop it actually say what do you say Ebechia etefo nyina tefo juso I think say ni gisem mame ene obi a opɛ Medikal asem bia ene obi a otimi nya akukuduro kan say ekwan a Medikal fa so address ni interview or UTV no it was wrong no I think say ye mu bisa de ni gisem man enafo ni bibiri ho no ma ya na omunyaya anka ombetima sesane ba bi wo moma abrabom but omadu omumfie pen so a omutimi a take responsibility for omo akasa action nti ya na edu baby a especially ye wona wo ye chiriwani adwuma yi omo maame nom no ya na edu baby a omunyaya anka omubekasa me ben ka wa anyi se nka wa anka se but omanyini nti yese wonso so ye empanyinfo omo this media oka ho bi nti se wo de fa so se ento nru empanyinfo anima I think se waye de sefata because ade an ba ne ye no to be very honest gise bia wa won pe Medikal sem na beka so waye ade ti se de so send am ibusa and I'm sure so bi so be cancer say any ono an be kan na asem olbejo adentina say me na wose me nkama no eno so senator well say you nim say we dwato ahene nyina wo ho no nti no enye nipa nyina ne timi express omo ho wo badwam nti no de wuntimi nye no so ogidi se obi betimi adi wanima ya na wo de aye ye nyina anim say ye nyina ye bi ato ye say bia wa ye mfumso bi na ohwe apanyini bi a obetimi aka bia ma na say bi na wa ma na di wanim e de chelpa na ye de akwa ama nti no I think it's a bold step de mimi mesre ni say se maame na ye de a eba ni hunu say anamo otu ye na ntwa na eba ni mum emra out publicly emma because now can my baby say I'm sure say TFO bi obi nso be say Medikal na no kan asem ono amra no be pacho it's true but again ni ma me ka say no otwimadwen si so say em say ne ba no be do airport no onim say or the chelpa bi e de man say niama o kan en I think I saw a headline like that minim say bia hu bibisa and whether there's anything to say eno yetimi fade asem a but maybe I believe says or pacho dia anko because a kwan of fast so our bar life be yes I so or fast our kwan na so the address here I think say e be kwa chen to say the oye because say the ozi can me maintain in free ni ho and I'm sure say many of the people and NTB bia say free no nti e be yes say ono a say the osi fa camera etwi ni so eba life ebe di atem ne de oyeye no so ono ahu se enkoyi
na wate nne ana ye de a obeti say ne maame nso enam so de a chew pa ba eye se ono ankasa nso ebegye atum na waba out publicly na de a chew pa de abre empanyimfo a da adwuma ya no because I ntwai me da see cause you for microphone na mimusa saying na also ojino ni amede anamo a ne maame etui yemfa nya asema ana yemongu se da bi senator eye manije na me ka kire maame se nyame nhira no esan se ono wo ne ba frimpon ansa na enyum to adi ba be to mu ama Ghana fo nyina da abeji na tom ntino nipa mienu asem ne yekan Medikal ene Samuel Frimpong enti se maame ni dika be kasa se ade amawu se kosui entwa yi atin se emu odru sen ne Medikal mpo ba be ka a kire yen because ye wo maame bu mu wo no mo a ebi o mo ma ya ade anya de o mo be ba abeka ebi nkwa de o be support ni abofra no eye no enti se maame atimi afafo a friend me fo aso se wa makasa ko ebi oba be kasa yi ye betoto na no na bia akoye bibi o but wo afrewo e de sa adwanto na ma wo se ade bi akoso a me hu ne se ankoye free baby amete no esan se Medikal oguso ya abofra 30 years on share dan nyinsa emo abrabo no nkwanim ene wiase no unyi a eniema bebre wo ti ase ade a be na 25 udu 30 a utimi tena se eniema bia me ye nkwase asem ye hu bebre enkofo ma ba be kase ade we nka bia nka ene ya nka menya ne sa eti maame no ne ote yese pani ne pani ti fem a obehu no wo de abofra ko gina ayi Kilimanjaro so kura nya de a obehu enti no maame atena se wo se me ba ayade ma ntwa yi wan tena so watimi afro se fa saasemu to Ghana fo anim se ade na ankoye nti omo mfa chew panye den ema ne ba no eti yebebo maame na ba so se watimi aba be yesa ama Medikal I know se Medikal onye obi a oya abofra boni sa but ewiase de emresesa enti no yebeda maame ase Tili ma kakao so de be ka ho e wo ye anamo an maame etui o se asem no ebetimi aka bi ma menya hu se menka bi menka bi na me mekan no we maame ne yes smart say most artists e wo Ghana ha papa for one reason ba be kana se be cheche muntia we hu se eduma na ne ba ne ye na enye ne ba no we petu and free baby no be ye Medikal media kana asem so mo ka asem no say ye boni o papa o media na akrakra na ne otimi ko London e ka se ma feel O2 Indigo enti sa asem aba na se media na ebisa na se hu se ne ba no response a wode ma media na anye ya na se woni mo bi a obetimi afre ama ode chelpa ama mpanyifo asebe o kaseti omo a it's best obefre e me de pass ma me na ntena se ama ne wo fa ase bi answer phone ensi nanim an start say ono so church nsemu kasa basa na asem ne mo be too much na obi a pese wo fa e de ne sound bite de content obi a wabusu na so man ye kwa wale na ne oba na busua oba na nya post wo ba no so yo ba wani na ho a wo betina ho na wabusua fo be gu a wale simple amount to yo ba wale a mesre busua no on fela sa wale ya nye yi a metimi aka say eye busua ne bebre na amwa ma awale anye because social Medikal on sheda nye eyi so ye cool guy ne ho sheda nya hoto sanso ye kuapim ni abrante ase o dwo kakra me krom ne kuapim ni Medikal ena no pay se mo siesi ne be hia e wo se mo siesi no e me ye anye ye nso na obi akofoforo ma na wo se ne obesi atoto abrabo na fa ekwentwa makra